Hepatitis na Nabdagi liver Sokchillakpa Amadi cancer Faoba Narakpa Yabasi Nganna test Touduna LAYENGHOURABADI YAMNA LAINA KANBA NGAMMI HAINA RIMS IMPHAL की director Professor SUNIL कुमार SHARMA FONGDOKHRE ngasi Regional Institute of Medical Sciences RIMS IMPHAL na sinduna RIMS Hospital की new OPD block ta pangthokpa World Hepatitis Day की palan thoramda director na wafamasi FONGDOKHIBANI Hepatitis let's break it down haiva team da pangthokpa thoramadda RIMS Hospital की medical superintendent Professor Nepram Sanjip Singh, Medicine Department की Professor K. Romeo, Professor T. Santi Devi, अतः HOD Singh Faculty Member Nurse Amadi लायेंगबा लाकपा मियोय क्यासु सरुकया की Director Professor G. Sunil Kumar Sharma na miyamda khanggadaba warol yawba tongan ba pamphlet anisu release tawki loinana miyam hepatitis B amadi C gi lemna screening tawba amadi lemna layengbagi khudong chabasu fangan ki Professor G. Sunil Kumar Sharma na makata na phongdokki bada malemda hepatitis na nabadegi awa chatheng nanglibasi miyoy karor kunmari romni India gi oina hepatitis B na nabagi changasi miyoy karor mari rom amadi hepatitis C na nabagi changna miyoy karor amagi mathaktani haiki samasta hepatitis na nabadegi miyam da piriba awa chatheng asi koknaba blood test tawduna nganna LAYENGHOURABADI kanba ngamgani masina palan thorom pangthokpagisu mai pakpo oigani haina phongdokhi 240 million हायरगदी 24 करोड़ गुम्बा होगी हेपेटाइटिस की बर्डन लई इंडिया दा हेपेटाइटिस बी की 40 million that is 4 crore अदुग हेपेटाइटिस सी ना around 10-12 million हायरगदी is about करोड़ अमा हेना अनाबगी चेखेंग लई होइदा अदुग होगी वसी ऑब्जर्व तो जरीबे preventable curable hepatitis B and C. Hepatitis B अखोइना अंगांग हेकोपदगी वैक्सीन तौरगा आथोकपा याय अदुग hepatitis C हौजी चौखपगी मतुंगिना हिदाक पीरगा अनाबा फहल्ले अदुग अखोइगी टारगेट सिदी अखोइ रिम्स दा मणिपुरी वाला पालेगी चाव हॉस्पिटल अमो ओइना अखोइगी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अखोइगी एक्सपर्ट अनी लई अखोइ डिपार्टमेंट जो हांगनबा तोंगाना हांगनबा हौजी कन्ना होनाजरी ngasi maru khoi information public ta bijaringi sidi hepatitis ki screening tawraga treatment tawraga di koi masagi society se laiba burden si hanjan ba ngawani aduna koi ki hepatitis si kari gi koi thuna nganna laing wa machangi hare di hepatitis si naro matunda liver da chronic condition cirrhosis narakpa liver failure narakpa cancer holakpa dura stage ahum ni lai si prevent already akoina hepatitis se control to bungam gani aduna koni masi to wiwa observe to jeri sigi maru ro pandam di public na hepatitis si akoi na basidi yam theng na khange adum chatna ga na raga su mai sin le raga su akoina he khang da hai ta aduna yaringi screening ko biraga blood test sama ta roga dum khangani aduna according to the observer screening asigi advantage lawraga do matung tarakpadasu akogi check up screening to view aduga laina si lairaga di akogi bharat sarkar ki scheme gi matungina akogi treatment to uga yagani hepatitis b na control to uga mi hepatitis ne cure to uga mi haibasi mayamna khangbi na ba haina akogi ngasigi function asi tokjabani adula ngasi akoina thamjariba facility first floor da chalaga screening to view aduga makha tarako follow up akogi expert doctor sing gi to view haina mayam thamjage agachari